Nagosogeire omwancho murigerere begeta seni Ndizi TV bwaire bya omugaso obono na indi ntunda ende aragire Chinsa Isano na Ibere chiabono omugaso chitariki 13 cyomutenyo gatano na kabero mwaka ukiri bubere nemerongo ebere netato asentunde nanto komerana ase okwemanya Amayia senchira yobwenge kurwa segeta seni Ndizi TV reteriana ngoro kwa Josephat Amisi ngore nande ase ekerogetarige tambedi tunyara ko batoko manyane na inga nyale ko gagwateka. Omwancho murigere nyora boiga Amayia naboko yabwate gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo igo gwetera asense media YouTube Ndizi TV News. Karibu nyara ko bakwemanya ne litukelimo lyoka magega yokorobeka no kwanya to ko bakorekana imeyense ya Kenya Sechi County agati ya be county ya Kisii na Nyamira korobeka no kwanya to ko ba gokorekana litukolya igoro nabo igo nyora litukolya igoro nigo anene twabwate omogomo olia bwa sector ya basombi asense ya Kenya yanyarete ko bage konyora asara enene kubwatekana anene na abantu abange gutaigora anene obonchereria bwabo nabo igonyora ime county ya Kisii ambaroro banyata ko bakobekwa biara n'abanyanyimbo abo banyata ko bakorobekana ime yo mucyobo songo banyare ko bagoikiwa asikigambero ime ya omucyobo songo musakyo ito mangana Mildred Mumanyi noare ase ekigambero ekyokia Kisii loko tinanyara ko bagutumanya mange kerokende narayi agendrete asikigambero Kyoto kwerena ase ya Kenya omukonyi bumurai bwense rigadi gashagwa nigageretse ko bagakora anene committee yebunge enene lietenrete binto bito etana ine gukwana kurwa somo yego iyo nigo gashagwa anyare ko bagakoboria committee eyenyare ko bagakweneka yetiria machika lya bwenrete na boigo anyare ko bagakweneka anyare ko bagakorende binto biri bito etana ine gati yabo amache nemete boigo nigo gashagwa anyare ko bagakorwa anene ngwana ya bene asabiganyare ko bagakweneka buna committee ya serikali ya Kenya kwanza negenetse ko bagekwerwa nabo igo kweneke nganyale ko bagosira ebyombe abiri bya serikali nebiri bitali bya serikali ebigendetse ko bikweneke buna byanyale ko bigosira ebinto biri bitotana ine. It is gratifying for members of parliament from across the political divide to work together under the Kenya Parliamentary Conservation Climate Change Caucus, putting the interests of our country first to jointly address critical issues of conserving the environment is indeed commendable. This is a reflection of your vision and mission of multi-party approach in building consensus to saving our environment for posterity. About 89% of Kenya's land is arid and semi-arid, covering 29 counties. From the recent drought situation in the country, which has persisted in some parts, we are no longer dealing with the dry spell seasons, but the reality of climate change. Climate change is increasing desertification, majorly due to environmental degradation. That is why the number of counties classified as ASALs considerably rose during the recent nationwide drought, with pockets of aridity being noted in 5 more devolved units. In short, not more than 11% of our land is arable. Rapidly expanding aridity poses a threat to humanity unless the trend is put under control. The Ruto administration is taking various measures to lower the rate of desertification and the broader initiative of combating climate change. Togotikana na roboti urwaye omokonyi bumurai bwense rigadi gashagwa bwigoto gusuka motwe lituko elimo magiga yomogero bwa bagendia na sector basombi gukorekana lituko lia igoro bono nigo obosombi bwanyale ko bokoiranira ase ense mogose buna erebo tambe ase chinsemo imeyense ya Kenya no nyala bonigo anena bagendia bechigali chia matatu banyale ko bagweso kia na bwigo komomochia omo waziri bwo basombi Kipchumba Murkomen boigo ekyombegerigete to basombi KMTSA asokobeka amachiko koboko na boigo kweneke buna banyale ko bakobeka amaganyo ochiase sector eyo yo basombi asiboigo batayire tiri bagalia bene lyokorangeria abagwatani airide banyale ko bagosanga ebirengereri byo kubwatikana nabarabo niko batebire okoirana aseke lasi na gotwara maigelio abotambe na boigo kweneke buna chigali cyanyale ko bachikobekwa chikamera cya CCTV nemeremere
reme kongo chia saba gendi yabo na kero kendo mbali konyaroko baba kwenyorera engere yabo ya kiralituko. Lile jambo ambalo Murkomen anaambia madereva wetu na sisi watu wa matatu, tunachukua kidude fulani akina maana sijui ni biashara ya nani ati tuweke katika gari. Mimi na ujuzi wa miaka 30. Ukinirudisha darasani, je, pale darasani nenda kufanya nini? Cha pili, mtu akifanya ajali, mbona asichukuliwe aende ashtakiwe, waangalie the nature of the accident. Hakuna kazi inaendelea, abiria wako, so tumeadhirika tu kwa kukosa customers. Ukiangalia mambo hii inaambiwa mambo ya license kurudi shule hivyo si poa, na ndio maana tuna haso. Kwa hivyo tungeomba at least rais atuangalie sana, atuondolee hiyo mambo, unaona, na kama ni mafuta atuangalie. Tunaumia kwa hii mgomo sababu mwenye gari mwingine hata ni deni amechukua alipe hii gari. So saa zile tunaenda kuitisha hizo pesa ama hiyo majukumu serikali inasema tufanye, inakuwa ngumu kwetu. Togosuka motwe omobunge Oladera Abdikarim Mohamed niko abolirie serikali amonobo mobolia bwazimio bonyaraka obokoiranira chingwa na chiria chia bene ase ebyombe gusichinse mechibere nsema serikali nelibo ige kwamereria serikali banyaraka ko bagochora abaraiba bene linde banyaraka ko bagoikirania chingwa na echo igoro yokoreta obomo na boigo kwenekia buna okorobekana imense ya Kenya kwanyaraka bagokwera boigo nigo Abdikarim Mohamed yatebi no korobekana tikori ensemo y'Abakenya gosakoreta amachiwya amakon Abakenya babwate imense ya Kenya. Kitu ambacho ningependa kuongea sana leo juu ya mambo ambayo yanafanyika Nairobi, mambo ya maandamano. Naona hiyo sio solution. Tunataka President Ruto right honorable Raila Odinga ongee. Vile saizi iko, it's not a solution at all. Maandamano ya kuharibu mahali ya wananchi, maandamano ya kufunga nchi mzima, maandamano ya kufunga biashara. Mahali tuko saizi, we cannot afford that kind of crisis. So for the benefits of Kenyans, let's both sides talk and resolve whatever is in contention. Togosuka motwe abarai aonigo bagenda tukoba gwesoke na kugikeria okorbekano kukwanyereka bago kogendera na kora wanobo mobwazimio anene omurai bobo mobo Raila Odinga bakora wana barai akorwase county ya Samburu ise yo women rep we county yo Pauline Lenguris nigo anyareko bagoteba buna Abakenya nigo bwene tukoba kwenekia banyareko bagwesoke na gwesoyania amono bonchoria nabo igogosoa asemberemo yabo ere yabo tambene chinga kichi bagenda tukoba gwetera amakongu tali buna aneno bomo bwazimio obugenda tukoba bukoteba Abakenya banyarako bagosoa chipara na gukora okorobeka nengwane ibo ni banyarako bagegosirwa amona barai banyarako bagoikirana ase omuyego yime county ya Samburu ngwane ibo ni banyarako ba anene kwamererwa nagati y'abamenyi bensemo ya Samburu batebire buna serikali ya Kenya kwanza teranyarako bagoikirania chira yanyarako bagokurira Abakenya anene chinga kichiriche campaign. Kuna shida mingi, hatuna wakati wa kwenda kufanya maandamano. Tunataka maendeleo. Ile maandamano sisi tunataka ni maandamano ambayo itatuletea maendeleo. Hii ya kudestroy biashara za watu, kuleta maafa ya watoto wetu, kukataza serikali kufanya kazi, kuzuia watu kuandika kazi. Sisi tumesema maandamano kama haya hatutaki Samburu County. Only way ambayo serikali ya Kenya ambayo itapata pesa ama uchumi kuimarika through taxation ama kutoswa uchuru. So waandamane wasiandamane, hiyo ndio the only way. Uchumi ya Singapore na ya Kenya ilikuwa the same. Lakini walipoinua taxation yao ikafika level fulani, saizi hao na dola wanakaribia kwa sababu wamekuwa first world country. Na zamani sote tulikuwa third world country. So Kenya itakapoinua taxation na wa Kenya kukubaliana na vile rais anasema taxation ikiinuka juu ama ushuru ikiokotwa kwa ile njia inayostahili. Sasa tu kusema ya kwamba Kenya itakuja kuwa first world country. Maandamano inafaa bora tufanye na njia ya amani. Kwa kila kitu bado iko juu.
Hata tukisema saizi hata ni mashamba, mvua hakuna. Rais aliyoko kiti kwa sasa alituahidi ya kwamba baada ya siku 100 kila maisha itakuwa kawaida. Alituonyesha mfano ya asala, akatuonyesha mfano ya kwamba wale watu wa chini tutawainua ili waende juu. Ninaona mambo imekuwa ngumu kulipindukia. Tuguika ime county Elgeyo Marakwet asto kumanyigwa nigo bono abakori emiremo emia mwana 10 na babere banyareko bagutuka buna abakori emiremo bembeo ayango batikana roboti urwanyara koboro kwena no bene guchiase omugabano bwe county Elgeyo Marakwet Wesley Rotich kubatikana Rotich nigate bire buna anene oroboti orua abakori emiremo nigo rwachirase chinka kichiri chibwerereta se county yegenda takoba gekweneke buna nyareko bagekobeka emirobelio aliko ineke buna nyareko begwikira ni chira nyarete ko bekurira abamenye be county eyo Wesley Rotich gagukwa na somo yegabwo konyora oroboti orubo igonigo atebire buna nigo county eyo ya wasingishu erigetie kweneke buna nyareko begosangireria ebango enyarete ko bego Isano elinde nyareko begekwenekeria amagendrase county ino nyana bonigo abakori abwemie yeme iyo na 10 na babiri atanyana ko bagwikira na somo yega oyibwo kwena no roboti oruo rwabakori emeremo. Forward from here is that we will have to have an implementation committee of this report, of course, and we interrogate some of the things further. Kama wale hakukuja, those ones who didn't come for the count, I think that one, the immediate thing is that I will instruct payroll to stop so that they produce themselves. Because if you cannot come and present yourself on audit, it is impossible that you can be working in our county. Twikira sensemo yoborendi asaba menyi kurwa county ya Lamu banyareko bagwesoke na kobori serikali enene ise yoboraibwae omuwaziri boborendi bwaimeki Kithure Kindiki anyareko bagakobaenekeria oborendi ibwabo asobwango yaini gachakire gose ayanigo banyareko bako yakwa na magiga yogosaga na kukwanyateko bago korekana ase skuru eyamo yoboroso ime county eyo ya Lamu ase abana abange beskuri banyareko bagotigerwa ngoma amo nababegwa bukobatakana nabamenyabwo nigo batebire bono anene chiskuru chinyinge cyanyareko bachigo siekwa nechiseme koirana maiga ime county eyo kobatakana no kuburwa kwa Murembe. Yale mambo yanaendelea hapa usiku na hawa watu wazima ambao wamekimbilia hapa inatatiza hawa watoto kimasomo sababu wamesikia mambo mengi, stories zimekuwa sijui tuliona magaidi wapi, sijui kulipigwa wapi, sijui mtandao unasema nini, inawatatiza kweli, hawezi wakasoma. Na hii ya jana hii madarasa ambao mnaona haya, kuna madarasa mawili ambayo inalala watoto na ile darasa pia inalala watoto na ilipigwa. Wenye sasa ilipigwa usiku mzima, hawa watoto walikimbia, itawaadhiri hata kwa muda mrefu. So watoto wameadhirika vibaya kimasomo. Sioni kama wako tayari, hata kama kambi itaondolewa hapa kidogo wataanguka kimasomo. Tunaumia kwa sababu ya watoto watu wasomi ndio wanaelekea kufanya mtihani, watafanyaje na wakikutwa na sababu hawa wazazi na watoto wanalala hapa. So mpaka tureschedule timetable kiasi kwamba hawa watoto wataweza watoke hapa asubuhi, waende na wazazi wao, wajitayarishe ndio waje shule. Kwa hivyo time ya kuingia shule tumebadilisha. Badala kubatakana nogo chorugwe kiumbe kia bene naere omuraibwense Daktari William Ruto elige chikoba gekorigeria igoro yobokoreri bwechi kanisa bonige kiumbe kyo litko liarero kegenda tukobe gusangereria ebirengererio bia batenene bechi kanisa nabiga babwatani ime county ya Kiambu. Kubatakana nabatenene bechi kanisa kurase county nigo batebire nigo bwenete serikali enene nyarekoba gekweneka ya bekire omoroberio bene kweneke buna nyarekoba gekorikia chikanisa chonsi chigotoka imeyense ya Kenya nabigo kubeka omoroberio bene kwenekia buna obokoreri bwe chikanisa icho ubanyelekoba asenchira yobokerano. An office as well as the county governments, they have mobilized many people from diverse groups to come and receive us, and the reception has been very good. Most of the people are prepared, they are contributing on the specific areas
of concern, and the thoughts are really good. And you have diverse people, those who are more educated, those who are less educated formally, but all of them with very good points. And our job is to listen to Kenyans, and then after that to convert what we have heard in accordance with the constitution into recommendations. Iegeme upande wa kanisa kwa sababu ni ukweli mtupu tunaongea na tunasema hatutaki kuchanganywa na mambo ya kiserikali. Kama ni mtu mkora ama munafik ama terrorist ama insider anatumia jina la kanisa na hayuko kwa vikundi vile vimejiunga kuongoza kanisa, anatakana ashikwe na the law of Kenya. Tugwika ime county ya Laikipia somo seneta gwe county eyo John Nderitu anyare kobaga kuburia serikali ene nyare kobe kubwatira ne serikali ya county ya Laikipia linde banyare koba kwenekie bakurire omuchando bwo kuburo kwa mache me county eyo nabwo kwenekeria abamenyi benseme yo obugima bure obyago kwana lisikolia lero ase omuyego nyare koba gukoreta amababwatani ao ime county eyo ni Nderitu mboigo anyare koba gakugikeria okorobekano konya ndirete koba gukora gwano bomo bwazimia sate bire osamu boririe omurayo yo Raila Odinga gendenga nyare koba gutimokana bigo atigere serikali ya Kenya kwanza nyare koba gekora ense ya Kenya. Tulionayo kubwa hapa ni jilali. Wakati wote kuna kiangazi. Kile ambacho tungeomba, shida ya kwanza ya Laikipia ni ukosefu wa maji. Shida ya pili ni ukosefu wa maji. Shida ya tatu ni ukosefu wa maji. Sisi tunakuomba angalau mambo ya boreholes, mambo ya dam ziangaliwe hapa kwetu Laikipia, ndio shida yetu. Hatutasumbuka na shida yoyote tukipata hiyo. Mambo ambayo inafanyika huko Nairobi tumeiangalia na tukiangalia kwa kindani. Kuna mtu ambaye kutoka dunia iumbwe. Mimi nikiwa shule hapa Laikipia Watakana roboti oru kurua ime county ya Laikipia mwancho murigere na otawikira omweri obwa Amayia Chinsa Isano na Ibere chiabona mugasongati yali mange togendrete ko batugo kwariganira kurua asigeta seni Ndizi TV linyara ko bwa kwene kiabuna chibi chamanerio gichago chira senchira yobo ikiraniga koro kwa bigali yanchamiliteri na ngoro kwa Josephat Amisi ngomena natore amunaina inde Chinsa 10 ichebona mugoroba gendera ko bago kwegokia nimero belio ekobwatia imegeta seni Ndizi TV.